Japan gi Hiroshima ga Nagasaki the bomb thadagre lan prithvi lan jawani da pungja isa tummakan hagutro Yes. adu hawna hopang mai thonga do legedam na haja waina Manipur chup chaire sa idi havante sikana tholom da Manipur yam nungai enta habiru nem open arms alta kai nungai wino na amtang open debate Yes. any community the open debate ai jinen so joge yadoi bra da sum nungai hada kamai nungai namta aina hangdu jadu ne nungai ta mata ni nungai na hona basi kanai ma thongno ha kan miyam na pan miyam ma thong tra ba khoi nungai na hona base khoi na pana hona ba da khoi mim khalure mi do phelo re ha bane Yes. in short mi do long re ha bane ko ma chokri su kol nei ni ha bane ap kai no expect to do jo learning point ti khoi ni hujik se yamna adu ba phim da lebani na khoi su bo nomba adagi mi pal tang na ba chinja ki le na ko khoi gi le ba khoi gi brother phamai khoi su khoi gi hujik happy chakang gang ngai hai tare ko jilerong khoi gi community sing da khajik su wisdom da ju ya de khajik nu ngai na da de khajik su wangang da ju ya de ko adu amagi interest na amagi interest net padi nungaite common interest ama le kan de ese simma tosi haibu di my magi organization sing yo my community lo le na ma tane akoina common interest ama thamakan de si phai si samina si hai target that will be a very wonderful happy new year 2026 natabida hanagi 24 25 23 gi me am do sum puthong le uta ga de den adu ta ga di maru to hona bo khotna ba mi le ra deep state na kai do toriga Manipur da natro si me am le adu aduna ama ojagas no akoina laksin ain laksin mi point ti akoi hujik yamna lu film do le na every Manipuri or whatever community level sing se khona ba amadi banung isu thawal le ne ga ai ba ta ju le de su wa tan ja si de ko thau su le to si kari gino no pan ba gi wan dok su yam le rembe ko but mi ne se maru nga ta ne mamangi ningon chako buda no pan ba le gi bra sigum ma am yang kan koi as a community as a state as a kind of high system sigi manung da yam shodna ba ne ta ko ju we have to fight have kamai fight to ta ga economic fight to ta ga di kamai hindu sidi yo ko panelist mi am de sara helen khala ji ko ji hendu re do wanga ngi tra natro ana sar pukhana thanna ma thautai farmers sibi lomi ngami sing academicians mi am su mateng pang ma thaute sidi ista koina akoi gi embed ki wang de leger ba PR whatever adu la ka government formation to da sidi nei na bo oi nei na bo di yai adu nei na ga to area khadu di maru oi di kunai sigi ne for Manipur for the state with all the ethnic communities how ja aduna adu eta gadi adu wakhalon da laping am to adi common interest am lai kan thok to min ngam ni sakot pangam ni production ngam ni na tabi da adu da habi sabi la phusa be adu to we are no modu thinga da ni adu nimit nang market la pe hai ta gadi den adu gi agenda to di rethink reassess adu ga amu hanna mu kamain to no chat sing high bu khanam da gale for example pamano hai jege covid sorat covid matam da natro 11 da pung tama tuning ngam mama na khoi sura I kan pung ani adu tatra ai na khan ba da ko adu matam dugi circumstances su matung na khoi adapt to ta bani amadi akhoi machine grow to min ta chakot pa ta bani na ta ga di sum puthare hai ta ga di putha bagi yam phom dile sidagi en puthani ngai leidre Koigi ngarang fam kiba mi fam sta koi maroi na koigi IDP singi matang aduga law and order security arrangement gi matang da fam kiba mi fam hai tare maduda Manipur gi leriba situation singi matang so review to kiba gi oibani adubu hauzik leriba se koigi thazaba yaba source amagi matung ina di koi PR se extend to ko yaba gi possibility am khak leiba adu tara gadi Manipur da koigi PR da rikan matam da koigi Manipur da hana thomba conflict masigi matung da koi PR si lakhe bani former chief minister si resign to khram matung da dui tari PR de kan manung da di Manipur se koi peace normalcy rom da changa e haina koi ne low ya roza ka mai thamini koi gi huziki have a peace and normalcy have si wan dok kai no peace ha ga kai no definition ji kai no yum da gi de bin ma pan to pu ya ha peace la normalcy ni kai no law and order ki makhada labor akhoi da ngakpi shen bidoriba police department border se bidoriba tongan ba India government ki magi
keno sing haijab ta mechanism haijab ta ko nungoi pai bo gero pai do gero adu myam na akhoi phang thok hak tu pi hai ta ge do okay law and order makha da koi si nungai ni hingbu ya hai do rasna ada koi ni si khana bai bai ni yam seng na ha kan da de constitution makha da di Manipur da constitutional expert hai ta constitutional law da phajana khangba mi masing kya lege wahang ama yes sida koi na khang da khar na koi na kwan nga do no as per constitution maram di ako ji le bi pr tham mi se kyam constitutional orige bo hang ba question le aduga extend to do na kara mong to do no to do na kara mong to adu lo or su ne kwade maru da Amit Shah ga khoi gi Amit Shah gi Mr. khoi system jin tharak pa khoi governor siga hana Kashmir le amba yama phawun pa mani han ju mang nam hai gram nei na arai ba mi din na te hana ko ado magi master sing the answer to word ne akuba mon de ko ma ka ban khang dun si lo ha duk to bravo lo and order gi film smile le re akoi nomai su recover to re si smile to na la ba gi shun smile to re pesa khai bin mind to re adu to re ar makha ta ba kana na phabi ya re ge comment to ge si open knowledge kana adu ta ga di nangi adugi kana do sinaro material sinaro hanaki nogi tana potuma adu sinaro kan manung story ba khoi gi chalai ba keno haija ba tare ko khongji di open na kana na how to sin tawui plan yam di lemuni tawui plan di khoi sin discussion taw kan ngai sai haija ba khoi gi sabugi makhong de kola kan de sidi kalam ni yubi ni amana mana ga pa ka si di es pien ni kan hai bi pot lak toi bra wang am hai ta ko moina state na center na khalli ba pot sing ji khoi myam the open knowledge asini no yam tanaro discussion tor ga du mani mai te na phaba tanaro cookie ji phato tanaro naga de every atop ma de pangal interested community myam gi plot tanaro adu na mission favorable oiba pot am puro hai ta ga di democracy de lena tro a democracy de kra hojiki akoina vote thadori ba mihu sing sina semu da wa hojiki hai ba house to gi member order ba makoi myam na pass to dun trap law me awa yes koi Manipur phatre adu ta ga di phai phate waimte hojiki hai ba leader of the house ko sina leader of the house mon the public akoi myam gi pulap ki MLA singi BJP gi kaiba majority of party sigi khwai kudong zawadi majority oina traw minority nate alliance nate majority ne tari majority uta gadi sakara mo sem gena claim to the leader of the house na yaba leita bra wahang speaker ju ji hingi bra si bra wahang ha ata gadi ai leader of the house uta gadi yes angonda masing suk lere ai BJP makha da popular government ma semjara ge so man ai number le angonda chapya da bra ai le bra masigi constitutional law pot nyam lagi adu sang uta ding tonga sa khani but constitutional law gi matung in Manipur khang hai bam nyam le bi ngoni khang hai mi sin do thopi re thol ta bra hai be wangam su le debate to no ma thok ta da ata di yata gi akoi gi constitution gi wang bu ta gi akoi ne kai thok paket pa ya ge hai be sing khana ba adu nyam do khana bam thok pa sing do akoi khana ma thok ta bra tam sida hai ne swain tham me du ta seng na government in operatory system to the akoi noina khangbading ngwa ken khangan na na open information na taba classified edo confidential report am le ngune modugi manung da chan manga tane adu de khoi kamain khaluni either pr say yo mai thamgi bra constitutional oibra natra kamai to bia bage popular government latong kyang wale ge have to the hujigi deriva constitutional export sing siga habi hai amasu taw ma thok tai at the same time law and order gi issue mang sai hai normal oibra hai ba consider Manipur oibra hai bi oibra ngarang na noi kapna consider mai to consider jip nong tong na khotan noi khulai me am kapna khon me am to already kita ngam di phawra kamai pai sigi pot me am tan do ja khoi gi khoi na khallu mi sin do di kai cha khage habni lai tre habni depress nam gre habni MLA me am la ke ta ga di constitutionally
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯣ under the constitution ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके हौजिक्ति अखोगी मियामना राइट पिरगा अखोगी थागतखिबा अखोगी म्यूट सिंग हौजिक्ति अखोगी सेंटर की यका यांगा लेबगी पोरम खक लेबा मसिदनी प्रजा सिंगना यामना सेंटिमेंट सोपगी पोरम खक लाइसे इ मथंगी जाउसिगी ओजाना साबी किबा दमाइना अखोगी अनदर 6 month अमु एक्सटेंड तरक तारागदे अखोगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना अखोगी स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाउथरक याबगी पोरम खक सुलेब्रा अदु तारागदी सोमदा असेंबली डिसॉल्व नत्रगना अखोगी लेरिबा BJP दगी मासोनी रिजाइन तौबगी पोची मसीजु पैरक याबगी पॉसिबिलिटी लेब्रा बट अदुबो अखोई थाजबदी कितंग वाले अखोगी लेबा लीडर सिंग से अखोई याम मखोगी वेब स्टेटमेंट दि होजी याम तुना पॉपुलर गवर्नमेंट अमक सेबकनी हाबगी पोची दे तब खारगा सजु पक ले अदुबो मसी अखोगी 1 year complete or a फावदा अखोगी PR से एक्सटेंड तौब याबगी पोन अमखक तले एक्सटेंड तौरगा मसी आउटकम से करी लाप याय नत्रगना अखोई गवर्नमेंट अमखक सेवप याबगी पॉसिबिलिटी लेयाना खनिब्रा लोशिला पोन कमाय थमिनी हजा आई मोत अनिमक indifferent when thamma ji nair khal origin saka la kera pia legre leading leaders ne kai daga lege mun ki factory ge na to samane no mo sab sai samai to na se gan adum hingba bu khai hingi hati hat pi de na wang hen lo no do ha kan ko alani point akoi gi khut ta lege pon te na akoi pia pa mi makha tan ton go ngam mi bra ko na kanel singa ya doi bro ka ta kan manipuri activist wagera na ta ge MLA wagera hume ba loi tholo ne si akoi samane pia tol ro ji kan kana la tu ba kan do ne ba अदगी MLA थोड़ा कांसिदर करिएबा नंगी अखोई दि सोयगरे अखोई मियाम गी मिहुनि अदो अखोई तोक्चरगे काय मिलुरे काय अदुदि कनादे एक्सपेक्ट तौदो अमता हावने खुथि हायाद्रो नहान तौबे याना अना मसिता अखोइन खनरुना आट थोक्ति हाय तागदि हुजिति लेबो खुनाइदि अखोइ नैनगदबदि इकोनॉमी अखोइ जि ले फिल्म अखोइ इशू म्याम अखोइ नोमगे IDP सिंगी प्रॉब्लम म्याम को कनांगा सा हैबिग्रे कना इन बिग्रे कन अदो तागदि लेबो हुजिगी अखोइ issue like the conflict situation ni economy side ne guys side sabagi person phamponte employment person phamponte adum the address to kan je sakadawa to an policy myam leitro akoi hujik nomu dabani sugu dabani Japan gi hero samaga nagasaki da bomb thadagre lan prithvi lan jawani da puja isa tumma kan hagutro yes adu hawna hoppa ngai thonga do legedam na haija waina manipur chup chaire sai di haban di sikana tholom ta manipur yam nungai yam ta habiru ne open arms alta de kai nungai we no am tang open debate yes any community the open debate ai jinen so jage ya do bra na so nungai ha do kamai nungai nam ta ai na hang do je do ne nungai ta ma ta ni nungai na hona ba si kanai ma thong no ha ba kan miyam na pan miyam ma thong tra ba ko nungai na hona ba se कोई ना पाना होना बता कोई मीम खल रे मी तो फेल हो रहा है बने यस इन शॉर्ट मी तो लॉन्ग रहा है बने को माँ चौकी जो कॉलम नहीं है बने अब कहीं नो एक्सपेक्ट तो दो जो लाने की पॉइंट है कोई नहीं हुजक से यामने अरूब फिल्म तो ले बने ना कोई शुभ नोंबा अदेगी मी पाल तांग ना बच्चों जाके ले ना को कोई की ले बा कोई ब्रदर पमाई कोई जो कोई की हुजक हैप्पी चकांगांग है तारे को जिलेरों कोई कम्युनिटी सिंग सिदा खजिक खजिक सु विस्टम दो जु यादे खजिक खजिक नुंगाइ न यादे खजिक खजिक सु वांगान दो जु यादे को अदु अमगी इंटरेस्ट ना अमगी इंटरेस्ट नेट पदि नुंगाइते कमन इंटरेस्ट अमल ले कांस दे एसे सिम तौसि हाइबदुदि माइ मागी ऑर्गेनाइजेशन सिंग ओ माइ कम्युनिटी लोले न मातने अखोइना कमन इंटरेस्ट अमा थमा कांस दे ए सि फाइ सि समिनसि हाइ टारगेट दैट विल बी अ वेरी वंडरफुल हैप्पी न्यू ईयर 2026 नतबिदा हानगी 24 25 23 गी मैम दु सुम पुथोन लेउ तागदे देन अदु तागदि मदु तोहनबो खोटनबो मी लेब्रा डीप स्टेट न कई दु तोरिगा मणिपुर नत्रो सि मैम ले अदुना अमा ओजगसनु अखोइन लाक्सिन आइन लाक्सिन गी पॉइंट अखोइ हुजिक यामना लुबो फिल्म द लेबनिना एवरी मणिपुरी और व्हाटएवर कम्युनिटी लेबो सिंगसे खोनबा अमदि बननुंगी सुति थाबो लेने गदा आई बात ता जु लेदि सु वा तनजा सिदा कोइ थाउ सुबु लेतो से करिगिनो नोंग पानबगी वहान दोक सु याम लेरम बे को बट मी ने सेम रूल ngатने ममांगी निगोन चकोबदा नोंग पानब लेगिब्रा सिगुम मैम यंगा कोई एज ए कम्युनिटी एज ए स्टेट एज ए कैनो हाइता सिस्टम सिगी मनुंग याम
shodna ba oi ta ko ju we have to fight have kamai fight to ta gadi economic fight to ta gadi kamai hindu no sidi yo ko panelist mi am jara helen khala ji ko ji hendu re do wanga ngi draw natro ana sar hana thanna ma thautai farmers sibi lomi ngami sing academicians mi am ju mateng pang mi thautai sidi ista koina akoi gi embed ki wang de legra PR whatever adu la ka government information ta wada sida nena wo oi nena bodi yai adu nena ga to area khadu di maru oi bidi kunai sigine for Manipur for the state with all the ethnic communities hauja aduna adu eta gadi adu wakhalon la pingam ta di common interest am la kan thok to winam ni sakot pangam ni production ngam ni natabida adu da habe sabi la phusa be adu to we no modu thinga da ni adu nimit nang market la pe ro hai ta gadi then adu gi agenda to di rethink reassess aduga amu hanna mu kamain to no chat sige high bu khanam da gale for example pamano hai jege covid sorat si covid matam da tatro 11 da pung ta matring ang ka mama na ko sorat I kan pung ani adu tatra ai na khan ba da ko adu matam dugi circumstances su matung ina ko adapt to ta bani amadi akoi machine grow to na ta chakot pa ta bani na ta gari sum puthare hai ta gadi putha bagi yam phom dile sidagi ni puthani ngai leidre ko sida puthai je ar sidagi kakhal tu ngai na so but robot na le ri je koi pulap kakhat min na je ha smai ha ga lo shin je happy new year okay am present ha bigre koi gi panelist omok na koi gi tongan bo mod sing je phone dok bigre to bo ziki lai ba poti koi February 13 da koi PR ga ma se 1 year complete or the bani masi gi matung da kari lakada bana ha bi de koi matung ine yeng mina batare but adobo lo shilak poina koi gi thokriba conflict na maram ora kana war ga lari ba praja sing je koi punna reunite to minara kana koi gi sothari ba economic da sothari ba koi gi hiram khudimak da sothara ga lari ba si masi regrowth to na ba gi damak da koi manglom da changsin ba si mak so yamna mak tangai fa da